Dipupen hawar khiat LSC butalis alama buthakpent DC mithanga sai hemalong pherangke gamai kangnipon Virver phuaji pathu aklamalong sitame riso chingthura terang atum pent ingdeng hini saraswati puja lun kanamalin ka pamanpon Rajan ingti wepen alang li chor mira BP atum pent hanboka lukhia mandira long tin bani kerap ke pajirdam Langhim MSC Consensi ke palopon badal Sri Sri Ganesh Abandira long pini ki jutsi karchu arani ke pamanpon Bogozan SDO civil atumpen final photo electoral alama buthakpen pharangke amai kanipon Dipupen hawar khiat LSC angkang along non hedjong akimi voter list mati electoral pangdak pont alama buthakpen arkoni pa inkore troxy ani Karbi Longri Deputy Commissioner sai hemalong Karbi Longri DC atumpen pharangke amai ingnipon labangso pharangke amai along Karbi Longri DC mothumita bagawati pen patini pon ataingke kedamtang phaikinu ni pha inkora hini phaikinu ni phai sirkep arni voter list along Dipu LSC angkang along pen 2,08,441 bor ando lapen hawarkat LSC angkang along pang repair pen 1,35,792 ando lapen peneng surhini ra inkora ke thom aning grant arkoni pha inkora troxiani buthod labangso electoral final list ipaklang ponchu along bangke Difu LSC angkang along pen pang repair pen 2,09,683 aphayan dotanglo lapen lapuna hawarkat LSC angkang along pen pang repair pen 1,36,227 an dotanglo lapen non hedjong labangso Difu LSC angkang along pen labangso voter list aphay nang kepadun labangke 1,242 aphayan ng badun tanglo lapen lapuna hawarkat LSC angkang along pen 435 atum abang bang pietum nang batanglo lapen non hedjong labangso electoral voter list along mena phai ki ong labang ki lapuna ki sopin songmuti solo so tum phai sin pat ki ong pusi Karbi Longri DC muthumita bagwati pen pharangke thinu pen pachini pon ডিফু আৰু হাওৰাঘাট LSC কাৰণে আমি পাব্লিছ কৰিলো আৰু বোকাজনৰ LSC কাৰণে পাব্লিছ হৈছে এই টোটেল ভোটাৰ আজি ডেটত ডিফু LSC হ'ল 2,06,683 2,09,683 আৰু হাওৰাঘাট LSC কাৰণে হ'ল 1,37,227 টোটেল দুটা LSC মিলি হ'ল 3,45,910 যেটি আমি খসৰা পাব্লিশ কৰিছিলো 9/11/2022 তেতিয়া এই টোটাল ফিগাৰটো আছিল 3,44,233 এতিয়া there is a increase of 1,677% actually addition হৈছে 2,795 it all new voters addition হৈছে আৰু কিন্তু ডিলিশনো at the same time হৈছে কোনবা বেলেগলে গুছি গৈছে এটানেকে কিছুমান আমাৰ ডিলিশন হৈছে হেকিনি হৈছে 1,118 আমাৰ ডিলিশন হৈছে সো এডিশন আৰু ডিলিশন মিলি আমাৰ এটা থাকি গল 1677 গৰিকে টোটাল হেতু নহয় টোটাল ইম্পৰ্টেন্ট কথা হৈছে টোটাল ভোটাৰ আমাৰ এই দুটা LSC আমি কোৱা ধৰণে এইখিনি বাঢ়িছে আৰু টোটাল হৈছে 3,45,910 তাৰ পৰা আপোনালোকক যদি লাগে আমি মেল ফিমেল ৰেশিওটো দিব পাৰিম ডিফু LSC মেল ফিমেল ৰেশিওটো হৈছে 4,599 male voter and 1,05,084 female voter. Aru Hauraghat LSC male voter hold 67,385. Aru female voters hold 68,842. Itu amar male female ratio to hold imani. Kedam tengar koni pa ingkore trok oni Karbi Long angkang pi exam school along sami suraswati puja ke talon duna son thatasi Virver puaji pathuak lam long sami labang su suraswati puja talon bensi klim somora tumu phan anarlu apor ason son ki pathu sepati ajai mek pedopon lapen labang so ni kang sam apor sita meri so chingthura terang ngatum ben sepati pi ponsi engdeng hini saraswati puja lun kana malen stami pedopon lapen labang sulun kana malin along alheman pen gatstong dun labang ke Mahamaya VDC chairman Rajan Ingti lapen Karbi rong asar amaya kon chunbang Robinson rongpi lapen rong asar mensing terang lapen pung aji LP school along hanbang long sing teron atun chitong dun si labang sulun kana malin long RDSP dun renti Choro
Labang su Sresti Puja lunkan malin ke paman pon peneng peningkan hinilo. Lapan kedam tengah ningkan pen lapan peneng ana ningkan semi thangki sungawi thangki beng ithana we pin pensi ing samjin pen sela solun kana malin pacun pon long lo pusi. Labang solun kana malin nge patir pe pon atum. Lien son chimung lapen pin po be atum pen franket hinu pen pacini dun. Dok muka pen vai song terang Karbi Longri Abirta. LP School Managing Committee pen cenglok researching thura song celang pet nili tum ke pati pipon labang matenon kai ki mi along ke li tum ke mina keng charjab unang ji pulotang te aprang se bang li tum tok bor hello jasemet athepi lamang ke lasi peneng an in tum la indeng hini lo labang so keng kam ke jor pon si muneng abage nili ningar lo amison ke lason hello je non penjong si komane matric higher secondary graduation doctor engineer jong si selection long dun lok lotante milihin penamasi special budget selam si kado ya phan phap pangyang ponsi awardee mate nong ek pajir ponsi tame ni deng ponsi lalu lotante elitum kado kawe kidu kela kheme jang sami ladak asoma raphan anin rumji pusin matha atheke ni ciparu ka kertang sutame nile dakwang we phang ni kahin phang nile hala wir gop police station no hadang nile sub division school nile masalo hadang nile almost 20 years hala dak teaching lo last so esek nile hala dak matric harsane up to graduation kepal to hala dak nile ga tum pen sirap chitu nile lason nong ikbaji asai deng ponbo lasin dak tame nile matha ponlo lalu plotante isi atomon akimi jab ji pusin matha la halo la peneng we a program lang penile kado ka we aku ui kimi thon ti thobang ke puitung te sename ki pukang tung la halo je la rakhi hormo kirimta ini tumbang chire nangji atheke rakhi hormo jong si rimlo bole ti tum ini chuthe ta thi ji la pen kaseleta du ikok la hai rakhi hormo kirimta la halo lapen ke unan ke nili ladak non aman nili durai pik than bang pu nili nuwe laso ke cipareng teng bang sumpik lasenal tum sitame kidam tang aningkan pustame abi sitame lang literon sar kalang lela so bang so LP school long nang kan ben lasong thak mane cetan cepari ponji po program ne pon pen ili dum ci kan cepari pon long loje so mar ko son si cing kecha onangi ma cepari ponangi ma ketek ponangi ma keri ponangi ma labang so awareness program po poteng le he basi pini nilitum labang so program long kecitong dun long pe ningarong piglo la pen de ladak cepati pi pon bang ke la so program long bang ke ladak wirwar mate researching thura song la so youth atim tu si cepat pipon si labang so program deng konferensi nilip hanta aluhi nang cetong tunai pojone si nilita thek thede postami dadak lang litum nang kahapan nilita nang cetong lo pot nili ningrong par piglu nil lapon to ni Arko ni pa ingkore trok siar ni lakha ingkore trok Durbaguri MSc konsensi angkang pi along han boka lukhi mondir along Rajent inti lapan alang di acor sangpi mirina bepi atum aning kemi lapan aning kang sampen azok ting bani kerap pepa jerdam Rajan inti alang li bangki aning kemi senpen azok mondir long chot kalika prek along kardom adhorom ahem along sami alang li bangki mithang jungjung akhi dapen kerap pepa jerdam ber abang fulo han bokha lukhi mondir along sami alang li kisu kache langpen kemik ang thika chelong pen le labang so kirap ne pajur kali lapen labang so lukhi mondir along kardom kadi atum peleke chohang ponda kali alang li mithang jungjung aning kemi ben alang li mithang jungjung akhia dapen si labang so mondir ahem long ting bandi nange thon pus alang li hin ben thrakia thingdu pachini pon kardom nilimen rajan ti nili Durbaguri diring pensi keba pini arkoi ciklu ni phaing ko troksi arni lada Durbaguri ke parlu hanbuka lukhia maro long nili achisu vet sitame labang soa mondir phan panong si ting bani nangethon labang ke nili isi ningkang sam mate arnam phan panong pensi nili ningarong si ni mante ningkang sam pensi nili na chitho te nang lipan la puson ladak mondir pe nang thon nang ji pula puson nang lipan aprang arni ong pe nang pupdu matang pe niliphan thangnat akehan mate akipu obe lake nilimena jongjung chi matha si arnam phan
cuma tha mata arnam pan panong si nili nang ci thon ko pine nili kisukun e pen ka ci lang si la son wan nai ba la dak lokia maru hempi mate hempu atum pen le nili pan jeting nang thon nai ba la son nang rap tha puli nili pan nang ka hang dakali la ke nili mena jongjung ningi ci mata ningi cing sampen si nili arnam pan panong si ke nang thon Rajen ingti alang lela puson mithang jungjunga khidat pen aning kang sampen labang sulukhi mondir phan ting bani ki pajir pon thegapot labang sulukhi mondir ahem phi abang phi sami alang li tum phan kechu pajir pon lapen alang li tum long ke klem ke dam sami arnam hirjumi pe dudun ver nang kosi alang li hin pen puthot hirjumi hang pidun thu kohora pen mir sing tok bi Karbi Longri Abirta Kardom pini nili ladak hanbuka lukhima mondir along July Halloween pen kebang diring athoy pen alang li ingti sangho alang li arnam phan aning chithi alang li aning ching sam pen arnam phan isi adam pu kachipi theka pon nili ni aklong pen masi nilining sampik lo la pen alang li phan kichuru pilo la pen alang li phan sitami an susi alang li ki klem ke damang pong an sitami arnam hirjumi papidun le thot nang ba arnam hirjumi pidun po arnam ta chilang dun po ko si nilining chithi dam lo la pen nilining sampik lo Langhin MSC Constancy Palopon Angkang along Bogadal Sri Sri Ganesh Mandir along Tangarkoni Painkora Porni Pelabang so Sri Sri Ganesh Mandir along Kardom Kadi Manikachu Asai Pangcheng Ponsi Arkoni Painkora Troxiani Bankelang ni Tumpen Puthot Labang so Sri Sri Mandir along Kardom Kadi Pajutsi Anison Pamanpon Lapen labangso Kardom Kadi Madikar Chopon Kichusiani Bangki Ganesh Melas Temi Pedopon Lapen labangso Kichusi Kardom Kadi Pon Ani along Bangela Puna Pinsu Solo So Tom Hansami Volleyball Patu Acha Mexami Pedopon 2 Labangso Ganesh Mandir along Pregza Makhayatum Lapen Halloween pen Kebang Atum Tadu Lapen Labangso Ganesh Mandir along pen Rat Atum Kisum ke boy pen Cenglok alang litum Goreng avar sai pen Cenglok Asona song alang litum Kemang Aputhak Stami Labangso Ganesh Mandir along Chadom Chadi pensi Hirju Mike Chu Hangpon Stumta Penang Phai Tumdu Labangso Ganesh Mandir labang Kedam Tang Aningkan 1930 pensi Kim Rang Ponlo Lapen Labangso Karchu Pon along Lapu Bangke Ganesh Sivo Lapen Krishna Tum Hansi Arju Ponlo Lapen Labangso Mandir Kikim Karang Ponda Bangke Peneng pen Artaningkan 93 an Choktanglo Labangso Ganesh Mandir Lab Kikim Karang Pon along Stami Lapu Anat Mandir long Dan Kitipon Lapen Rong Ambekar Tumpen Chidung Cherek pensi Labangso Mandir Hem Kim Rang Parjaponlo Usia Maipu Amrit Basamateri pen Pranke Hindu Pachini Pon Labangso Sri Sri Ganesh Mandir Hem Kikim Karang Pon Labang Kipeneng an Mangke Arta 93 an Choktanglo Bonta Lapuna KCC pen Pini Ani Anda Thangnat Kerap Abelang Pusta Alang Lihin pen Puthot Pachini Pon 2 La silang hin local MSC mate EM pen Cenglok Karbi Longri Abirta Council long ke thikeding atum pen sami nang rapasonte mesensi busi alang li tum pen chunuri pon 2 Holundi pen charhoning ti Karbi Longri Abirta
आं गासिबो बुंथिनानै होखानाय जाबाय नाफामा आरो नाफामाव आङो बेटसाबनि नामाव नाफायाव नुखाय 2002 सनावनो नाफाखौ आं बेखौ जारिखा जानानै आं नाफाखौ सेबा खालामबाय थादों आरो नैबे दा 2000 साननिफ्राय नाफाखौ आं बिसोरनो सेबा खालामगासिनो दङ बे सेबा खालामनाय नाफाया बे बेटसाबनि नामाव बेखौ गासिबो खालामनानै आफा नाफाखौ आं सेनो आं रामैनो आं बिदाय लानाय जाबाय आफा दहाय কিছুমানে এই ল'ৰা ছোৱালী বিশেষকৈ মতা মাইকী দিয়া হৈছে আজি 5-10 বছৰমান ল'ৰা ছোৱালী পোৱা নাই এইকেইটাও মানে পোৱাৰ আমাৰ আগত মানে নিজে আহি মানে ইয়াত পূজা দিছেহি আৰু বেমাৰ কিছুমানে ঘৰত মানে অশান্তি এইবিলাক শান্তি পোৱা এইবিলাক মানে জানা শুনা হৈ গৈছে আৰু খবৰো আমি পাইছোঁ আমি কমতে তৰফৰ পৰা Arkoni pa ingkora troxiani anarlo porpai krihini ra minute songkeba por malompen lakha kri troxi bogozen ST LC angkang along final photo elected rola puthakpen SU Civil Additional Deputy Commissioner Arup Kumar Brahma ACS Dimpli Command Election Commissioner Atompen Methanga Sai Hemlong final photo elected rola puthakpen parangke mai ingnipon bangso photo elected rola puthakpen alang litumpen klardak pen keba chini pon alam arjupon iksinang sangti dipen presenter Karbi Longri Abirta ECI Election Commissioner Indiaৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ থ্ৰুদি এই কামটো কৰা হৈছে আমাৰ টোটেল ড্ৰাফ্ট পাব্লিকেশ্যন কৰাৰ পাছত আমাৰ টোটেল ভোটাৰ্ছৰ সংখ্যা হৈছে 1,57,209 তাৰ ভিতৰতে পুৰুষৰ সংখ্যা হৈছে 79,032 আৰু ফিমেলৰ সংখ্যা হৈছে 78,177 আমাৰ তাৰ আগতে যোনটো ড্ৰাফ্ট ৰোলত আমাৰ যিমানখিনি ভোটাৰ্ছ আছিলে টোটেল ভোটাৰ্ছ আছিলে 1,55,812 আছিলে আমাৰ তাৰ পাছতে এতিয়া যোনটো আমি আজি যোনটো ফাইনেল ড্ৰাফ্ট পাব্লিকেশ্যন কৰিছোঁ তাতে আমাৰ সংখ্যাটো হৈছে 1,57,209 তাৰ মানে আমাৰ নাম্বাৰটো বাঢ়িছে সংখ্যাটো বাঢ়িছে 1,625 বাঢ়িছে তাৰ ভিতৰৰ মেলৰ সংখ্যাটো হ'ব আপোনাৰ যোনটো আমাৰ যিমানখিনি বাঢ়িছে তাৰ ভিতৰৰ কথাটো কৈছোঁ মই টোটেল বাঢ়িছে আমাৰ 1,625 তাৰ ভিতৰত মেলৰ 735 আৰু ফিমেলৰ 890 আৰু আমাৰ যিমানখিনি ইয়াং ভোটাৰ্ছ আছে 18 to 19 ইয়াৰ্ছ তেওঁলোকৰ সংখ্যাটো বাঢ়িছে 694 নাম্বাৰছ এই বাঢ়াৰ পাছত যিমানখিনি আমাৰ হল যোনটো ড্ৰাফ্ট ৰোল আছিলে 1,55,812 আছিলে তাৰ ভিতৰত আজি যেতিয়া আমি পাব্লিছ কৰাৰ পাছত আমি দেখিলোঁ আমাৰ সংখ্যাটো বাঢ়িছে টোটেল ভোটাৰ্ছৰ সংখ্যা 1,57,209 তাৰ ভিতৰৰ মেলৰ সংখ্যাটো হৈছে 79,032 আৰু ফিমেলৰ সংখ্যাটো হৈছে 78,177 এই সংখ্যাটো বাঢ়িছে আৰু আমাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া যিমানবোৰ ভোটাৰ্ছ আছে কোনো ধৰণৰ যদি হেল্প লাগে যিকোনো ধৰণৰ হেল্প যদি লাগে তেতিয়াহ'লে এটা ৱেব পৰ্টেল দিছে সেই ৱেব পৰ্টেলটো হৈছে www.voters.eci.gov.in সেই পৰ্টেলত গৈ পেলাই এনি ভোটাৰ্ছ যিকোনো নাগৰিকে তাতে তেওঁলোকৰ যিমানখিনি ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে তাতে এপ্লাই কৰিব পাৰে সিমানখিনি আছে